And if you have seen Tiatr, it's completing 133 years on 17th of April. ह्या फुडल्या विकान 133 वर्सां कंप्लीट जाता. आनी तुमच्या हिस्ट्री तर पळयशात आमची गोंयची, तियात्र आनी तियात्रिस्तांनी एक सोशल मॅसेज दिल्ली आहा. वॉट एवर बी इट in the name of social harmony or health or political or different in sports, all this message is to be effectively conveyed. आमचे तियात्रीस कांतारां घडोवन or खेळ तियात्र आसताले आनी फाल्यां कितें जातलें, सरकाराचो कितें हेल्प आहा तांकां. सो आय हॅव सेड दॅट तियात्र has to be given UNESCO Intangible Cultural and Heritage Inscription. एक फावट तें मेवलें. अलॉंग वीथ दॅट आय हॅव सेड आमचे कितले तियात्रीस थोडे जाणटे जाले, आमचे म्युजिशियन आहा, सपोर्ट स्टाफ आहा, स्टेजी फाटल्यान काम करतात, बॅक स्टेज म्हणटा हांव. आय हॅव डिमांडेड पेन्शन फॉर दॅम. सेकंडली आमचे डायस्पोरा आहा अक्रॉस, वेदर इन युरोप and other places in the Gulf. So there has to be a task force which has to be appointed by the Ministry of. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.